Assalamu alaikum watukufu mnuge matangazo ya ORTC. Madhamana wa hile jumba la biashara luzi na swana waunana harmale si wala mwali ili uhadisi wadzima jumwa za dhamana ikaondo za wakalantiza. Wamuhifadhi na obama wa ulanga wa baharini mwingoni mweze nzia muhimu za ujihifadhi ne makafa ya kaojiri harma mibadiliho ya hihawa na zinu mwingoni mweze madamshinzi za himise taarifa habari ya hatu ya himakatiano. Waziri wa Hankiba Humedi Msaidie hapara watangazaji habari harmomona na honmoronie ya huwainu eza kama hadisini do ukosefu waheze maduhuli za shahula na na sheireo vantiju ungio namba muda na ulawana na waziri Msaidie zinu zisababishi hahuwade wa korona ikao uribo nsibu ulimengu na hamakinisha wakazi ya uka vanu netara hintanu ya juye zitambu zinu ngazujo ulawa na rumushilie honvau. Hena wakati walo wanduwa hisi wa mawaduka penure shaindu shinu gajuka ukosa abo wanduka o profite yoke tuzi yoka service de prix hizo gajwa automada giyo ngono hao sha kanauja service de prix yo hunu kainau huja ngejo unjia wandozi bani ikauja hutrishi haku yafanya uka aba habora lawa la farine joja maudu mfano ujango continue ngo 100 abo 100 francs abo kujori mwana manda za na ndongo za sa zadunga abo shaizo wandu tunda ezinu zijiri wakatindi emana zajira bainde yo wandu tunda besho kazi jale 5 yabo ketina faserukale 5 yo mtu joshida baishwa mzambo ba wala duani wesawa jipanga hanamna usahilisha kazi ja zereha haraka harmo wengi lazima riele waneno nondro ukayo wade wa covid-19 funu yao madhara harmwezi ungoza hatu shaya yo wajao madhara menji zaidi harumale tumu harumwe namna ya waishi. Hamara ya mwando baada uchagulwa wahe madhamana wa hile jumba la biashara waunana harumale si wala mwali ili uhadisi bazima jumweza pasa watenziani hausahilishe mabahazazi harumo mwagizo za bidha waponze baada watanabahi ya uka kwa enshio ujiro harumazi hazinu. Munibu Amir na Chan Momedelamin wakahadhir. Imadhamana wa imajumba ya ubahazazi ranguri ngangazi janzwani nina mwali wanguliza na hunu mwali hamara ya handa rangu wanda na uchagulwa. Mkinsi unu shino shabaha ya imadhamanano ya utwalia zitambu zilema imabahazazi haswatani harma umrengu wa zindu zao hamwezi nsizahunza ujanazo hunu kumura. Kusudi leo itanganye wandu pia haonesa ila picha la hatula nyumeni la ukaya zenungo zatu abanga zifanyao hawazima sha ketsi heni siwa hau heni entité ya chambre de commerce wafanye hizo wanzao abangi yode ndongo madanzima mongonize madarlonizo yakaujairi tanganye harmaze zenongozino abili hamadeni mwambia nika ngasina renyo ya rahanti ya kanama ya utrete ngamjo ze actualité notamment de problème wahe ze madili ya tsohuja ze marchandises zila ubonzezi soshidari ziwasuli ukosefu wa maandini ya zaula mauringanu matra mabawani na zanginazi hadisi wabana sirka defende ze point kongariona ukakesjaka urifai nane za rifai yori ritiashime upande wori hundu ushinzi hokae madepute wa relewa na wazima iluha kikanjema kabja kama banda no saula venga profiter upande wote na ni weshe marhaba de madepute wakana udhamana wahe sharia shinu tibasi na imaoperateur economique wadu wa coronavirus uregeza nyuma zaidi ya Hankiba ya ishisiwa shamwali nena ya insi kamili yudimana ikao madhamana wano wakensi wano haurema na zetwa ili utwalia ya Hankiba ya wakazi nena ya insi harmwa maindi ulihusuni. Tihunne ndo za salia na ukurubi ya tarehe 6 ya juye usiku ikawa ya Komori honda nane Istiklal harmumva wa humsomo eba watanabahilo ya ukanga wa mabadiho wajiri ele suala linu azari mbaye hende na utasi habari na zinu ndizo ya enshi. Mahamengo mine na mirandaru ranzie Komori yarenga wa uhuria wa hayo.
yeba lepanza ilo pia yenti puangayo haruma omva wa ustaarabu na utamaduni iladhimu suala hamadalinu liuzisiwa hauka izama zahi mkolo ye Komor ikana wastaarabu wa uwaza hemaya mfano Mohamed Chek, Ahmed Abdallah, Ali Mrujai, Johari na Wasaya isababu yazi nuduka wa uhuria wa usoma kaujakaya wandu mengomiraru haruma enti duwakaubuli wawefanya isizie muharuma mwaha ikaula adhimu wandu wabakishe namna hiyo hata tarehe 6 yaho mwezi wa Juye mwahashihu ina majana shenda na mengumfukari na tano ye Komori ya jikombo wa haruma utwana ngo wastaarabu wandisoka wenji haruma enti aba sainuri zambao ye dunia ngo vumbu wao wanzi hajizio wa Komor literature ya Komor universite ya Komor na nafani za saya abweka upande wa Komor wa watu uhuru wa hezeno hizo nguo ukayanga sina wanadamu wasoma wengi kabisa leo ngasina likoli za dungi yazifanyao hazi zisomesao ngasina wanadamu wengi kao ekakwa tufanya hazi harimwensi ya hatu ilo alhamdulillah wa evolue harima domeni zinji kabisa nusu waho wastaarabu wao ngo wasomesao haruma za universite zobonze ye makamu raisi yaho uzima wa hezenti za Afrika ngiyona Azali Asumani wahele kungumanyo la mpira wa mdu la Afrika ngiyona Kaniza wao wonti wa Komor baishe kweli yenti ngiyo daraja ya ujifereshea shanga watu ushinda watafautisha baina ya ukauhuria na ukana utajiri ina domination toka nziro nafu hondu jawado tamani kawaraje harimokolo ilo zongo nziro haku almuradi wa uhuria haruma omva wa kitamaduni na ustaarabu ukanti haundu baishe Komori ngabo tabu za maisha ama uhuria akaujahia na thamani. Endelea ni taarifa habari ile bakia la vili la mtihani wa mwaha haruma universite linji ya nziani rangu ule mfumdaru rakanio watasi habari wa urtesi wajitekeleza universite ili ujue namna mtihani uendeleao na ulawana na uendesa mitihani yenu zendongonga zibirao hanamna njema na kavati hata ujiro wa parhaniha. Salima Ahmad Ali na mapicha ya Ahmed Nasor. Iholikoli ya hoununu wanazioni ngwafanyawe mitihani ya vili ya mwiso ya mwaha harima janibu mbili owahandani ngabo wafanyawe matasi na wasaya wafanyawe mitihani wojioni rangu defumdaru ya vira hata wasuli ya jumainu ya mitihani ngendele yao watina tambu yonti zinu ngazi hakikishao ya uka kabati mnashioni ya hondana na matata mafundingo un petit peu sévère ça va mbabi arungu adidebrio mbero ho klasini omombe katsuro na surwandi ro shamnu kushindo ha tsehembavi hakomonte mbavi arjoha ba examen alhamdulillah hazwi round wanazioni ngwa hakikishao ya uka imitihani ngejibu ole jadwali la hansiwa ne mavama na yaho msomo examen resisiwa de program rasomaho likole programu hisa mafundi wasomesa wakasomesa alhamdulillah les examens virent alhamdulillah tranquille même si y en a des matières dont je fais une surprise kakarja koilinda ili sujet aja c'est bien passé alhamdulillah idhamana wa faculty ya Imam Shafiu hakikisha waja uyauka ya mafundi wastehile jadwali la hansi wa ni wizara ya homsomo hoji mlifu wa hao sudunge calendrier ya daula wakati ikao durant ces examens na 7 hata wasuli le 5 ya mfumdari jao examens sawa wahari yabo sikana mifumo miili ya ukorije yabo siku ya muri rafisha hizo examens sawa na zungu zijwao wanazioni wasomao harume universite ya Ihomvuni ngwajonji ya nziani harume mitihani ya vili ya mwiso ya mwaha rangu defumda ruijao. Ye madhamana wa University ya Komor na wahe banki ya maendeleo ya Komor BDC watamuhono mkataba wa uruhusu wakai usahilifu usoni mwa wanazioni harumo mligoze haki za homjiwe universite hawabira harumo enzi ya nyumeni ya kiteknoloji holo. Hamida Shatamadi na mapicha ya Ahmed Naswar. Zinu ndongoza nyumeni zinjia unziani harumale jubala msomo la universite ya Komori.
Makswada mshinzi hele katiba linu wanazioni wadoliba eze haki za kimnashioni hanzia za heholo haruma ile sanduku la mali la BDC na inu ngejau isahilishe wanazioni no simbufu wakuhundana nuo emakati ya malibu ngela dimu rikibishe rinjarumwa miva minji ya kiabaha abonge yinu ngyo zima mengoni mwe miva ngondo waba hala dimurike nuo ngaranza hamali namna zone hao ye emwana emnashoni mleo yatilatso wakati adungu ulatapia yafanye mbando nguvu kongejoka na mana harumwa yeye shabeshe de masihu yashindia dibe yedro yahe sisi zoro linda ye banki warere warone seka wanduanwa walibi hele toramu lijao hematata ya turanti ujiri haruma eze teknoloji ye BDC ngwa makinishao wanazioni yauka warenge haini hadhari ngasi makini ukaya securite ya sécurisation ya système ya holo kaitsina twabu kai block yuzamana hatu nasa yabe hao ngabo kodu yonisa ukengu abeha jabo ngabo kodu ya universite ijo nisa kabeha abonge kabahundi hatwabu yuzamana hatu CBDC chaiti zamana hatu ulawana ni rais wa universite ibarnama jinu ngejunji yanziani banu no mahujao haine sawajao yauka kwa nauzia banu amma barnamaji za sayangizo nziani hafaida himna shioni mkomori. Mfasa ya wahe taarifa habari kungumanyo lamba wa IDE liandalia mkonsi wa uhashirisha jumo muhimu wa hifadhi ya ulanga wa baharini tartibu ya utaha wakazi wa jinike ya wajibu ya ukahaini mundu ya kidhamana harumwe na inu ili ujihifadhi ne makafa ya kaojiri hasibabu ne mibadiliho ya hehawa binti mhajune mapicha ya Salim Zarkashi. Umtimu mtanga oulozi haurumi ya wavu wa mato matiti au lamini zinu zonti ngazimenyao oulanga. Hahwanza wanduwa hifadhi oulanga wa baharini. Lekungumanyo lambo ao IDE watia nziani hazi za mihashirisho. Omkonti wa hazimunu ukashwabaha uwarenga funvu wahunde upezo wa mato uhusu ze tartibu za uhifadhi zenfi ne maswai. Bahari hatu ngiyo na utajiri mwinji kinyume ya sizinji za hebari lihindi. Mahususu upande wa usu zenfi upande wa usu maswai zilarambo koro upande wa usu ze eponge ngabo espesi za koro boko zikeshinda za yenshi hamwa bahari ya majimenji sha kinyume kunu hatu mnunguzi pariso espesi kama ngezi resiste warmwa ila fenomeni za mibadilio ya hewa ambao changement climatique ngezi resiste ngezi yenshi ngasi na espesi zinjelio obonge dokaya miji warengezwa mana za hao wabirilia ngo jamani hizo zisijiri shawa jau wala madhamana wa hifadhi gendarmerie polisi kabwa shindwa pariso mru hafanya zitendwa zielio shaba warengezwa mana za hao wamnikeze hukuma za lazimu lesi wala mwali likubali wanele kungumanyo la UNESCO uka ngilomengoni mwe mahalani bali utajiri wa hulanga alama ya uka ensi puangayo harma mvaunu. Haunjamva mrojina utofana na unwe waziri wa mahakama Mohamed Hussein Jamalilail habu mkonsi wa hazi hunmoroni wa ukamnyamilia jumwe sharia shanyumeni shahe mahakama na mwengoni mweza dhukurulo harumo mkonsi unu doongelmisha warumishi wajewa somese wasaya jumwe namna ya urumia sharia shinu ikao shichagulwa ne mawakala mwezi wa Oktobro mwezi 2020 shiwafiki wa mwezi wa Desemba mwezi 2020 wa jau ne mhuwa hejaula na rishilie swali Mahmud mwanzishi jimla wa hili baraza la juu la mahakama. Sharia shevotewa ukamtashwa shwara mtokubali mshafiri ngerishirumi ya kamwe uhamlo streng mwana mtiti wamgamiza wahimrenga na kai ropo lishwa huno tofungwa waskarta shwara la wawe madepite wafote sharia wasma hakimu gerishionzi yani kamwe wahifange hukumu yani ngobondrongo mwenwe rongo ababu amba utojua Europe ufanye ndongo mor par exemple kwalola bondo warenge mndu anjina ufanyizina na wai uhotolishwa behuno tofungwa yorungula fornication hao huo ngobwanru walalana zinyama
hunu haifanya utofungwa maana sharia sho shibaliza kwa penali mbia haraya vavo dunia igauha ndongo nyenji zibadiliha Komori wasini mikataba menji ya ustahi haki za binadamu ikabidi engagement unsiatu airenga vonze jeria tenziani yani de ufanga sharia ulana na mahutaji yayo na engagement razirenga jerziti ya sharia shandani idema muonao bajamba crime contre l'humanité ndongo nyenji mabadili aliyo babo ikamba marangi ibidu wajua baba sana sharia shenge shidiro ndo bauhe. Mudiri wa idara hazi waziri wa mahakama Atumani Ali upande wa hahe haudhukuru ezilindwa haruma yanzma inonar mshili maranya ngabonungo ko kartuzi bembeya yode manale wo ranguba boto sharia sanyumeni iladimu maranya wede waelezi wazo shakabla roja elezi wazo iladimu wandu wa elewane bandi ya magistra mama hakimu waelewane ndondondo wajweza badiliha wakati la wajenda waelezi wananyao wakati la ekosa elezi wananyao ngarijonjia hata harume mabavu ema harumaze sharia kao les avote wa une organisation judiciaire wandu wamboka iladhimu harumaze prefecture vakaye zinuskombila tribunal de première instance ili ondwalo safarini walo hule simpaka wasoja wone president Junaidi hunu na voleo harume prefecture ihwalio ijumkiniha edanwa ihukumla hula Aunjia harmon kade wa hesui haubalwa yaho wa yenu hunmoroni mkonti wa hazi wakanyamilia zibarna majiza humwano nenderema banseju hautilanziani ni wizara ya hesui hazi zinu zandisa rangu ndo muhazuizili na 18 harumwa lesi wa la mwali hamadhumoni ya utaha ze tartibu nezenzia zonti za uzima hatu owade wanu wanunseju. Mariam aliridwa na Salim Zarkashi wa Kahadhir. Ye barnamaji ya wanano wade wanderema ika ipangi hahamivamine do mtundo wakaze kangwa ona uwade do mriso wanduye malalao do mtiwe malalao humalahoni no mtoze mustikera ye wizara ya hounono ya Komor isaidilo hamali na zana na universite ganzu ya hensi ya Shin ili hawana no wade wanderema kampanya traitement de maisisa ifanyishia zihazi zifanyishia comme ça a été planifié. Harimo mkonsi unu itana bahilwa yauka umlwe malalao kojaste hilwa harima sheisi wa shangazija isababisha uwade kojalawa. Rihadisho na maparteneri relewe comportement ya shingazija. Maana nakakarelewe comportement ya shingazija karto shinda rawa sensibilize. Mana sensibilisation zo sifanyishia nyingi. Zo fanyishia. Zirudi rezifanya. Be eske resitushe vahania lazima nirtushe. Ye madhumunu ya ho wizara ya ho unono ya Komor ya utowa uwade wanderema harima insi itowa mavuna mema harima sheisi wa shamwadi na nzuani. Sporo husu ya championa shabavu sha mpira wa mndu hadaraja ya ngazija Union Sportive ya Zilimaju ishindi engaya ya mde hamagoli mararu kwa zima upande wahe mashindano ya huwaduhazi mateza mpira wa mndu wa wajao ya onikor ngejugombana ne adese harumo mwiso wa mfumo upande wahe ze demi-finale. Sadri Saidi ngurniko melezo zaidi. Union Sportive ya Zilimaju itoa mtanzani harumwa zimbwana za huwanilia tu bande wa championa shahunu ngazija wakati kao hunu washindi ekipu yenga ya klubu ya umuji wa mde hamagoli mararu hamoja. Na hunde Mohamed Anwar Shamoun ajulona zina la Zidane mamoja na Isufu Mzee odu atia magoli marariani ya wa ushindi tu ekipu ya Union Sportive ya Zilimaju. Na bila Isufu Mzelini alti harumwa dakika mbili bandakao angia harumwa bande wa imachi na hunu bande wa goli wa ekipu ya ngaya waida fanya halati mana inamna kao di alawa hunu bande wa Isufu Mzee ajipara wekewa moja na zifile na wae atia goli la vili la ekipu ya Union Sportive ya Zilimaju. Fikiri karim kaza 7 points rija haba fikiri mkaza 10 points na sina match en retard ye haba kasina match en retard haba fikiri ama yo panku vers le titre na zahusu mwalimu wa ekipe Union Sportive ya Zilimaju weka kamaruha tatata wakati kao hunu ingaya amtilia bina na majoro wai waka 10 kinume ya ekipe ya Union Sportive ya Zilimaju ambao wakawatimu Njaka mshangavu mana kwa jaka u par sa occasion kwa par sa occasion njoka si shangazi kama haramba vi chanja kama mshangavu parce que équipe ya hao ambose tiria cadre wanzima
dia he bila mfikiri te gardien wa ikajaka ya ona mpira umwiso wa mfumo unu mkizimbeli wa champion shangazija hunu atwenda harmu muji wa urobeni wanukao asandasikani wa mojani ekipe ipeti Harlem kabla ya ujuangaza tu bando wa match derby ya umuji wa izi wa Moroni baina ya na Volcan au bando wa sha Moroni ifumo tano ijao za husu zimatiza bodi za mabakoko za tulwa harmu ya shwanza sha ajao hunu zo sendelea na hunu bande wa chambre de commerce la kana hunu wapara hamagoli mara ruha kabu mbelu mwalishirika la Onicor be hunu bande wa chambre de commerce wodu watola mzanzani hamadangazo katika hunu wabeleha watezaji ambao kakapara ima 35 kao litashone sharia hazini Onicor hao bande wahe atwangaza tu demi-finale umbelu mwalishirika la ADC ande aeroport de Comore wakati kao lishirika lini litabaza kabisa i bank central ya Comore hawirema magoli 6 hakabu za husu bande wa basket ya Wantwashi huni olimpiki ya Moroni watonga za tu bande wa final wakati kao huni shamala espoir la umuji wa ezi wa Moroni wajao kala shinda la beleha watezaji basket kao wastaiki hamo bande wa imaha na zindi za tonga ekipe olimpiki ya Moroni amba wangia hamo final bila ba wateze Onkade wa Sport ndo takautia talike taarifa habari amma kabla sumlahani dofanya marudio ya baadhi za hezemada za kaza himisa madhamana wa ile jumba la biashara luzi na swana waonana harmalisi wala mwali ili wadisi wazima juma za dhamana za wakalantiza umhifadhi na uvama wa ulanga wa baharini miongoni mwa nzia muhimu za ujihifadhi na makafa ya kaujiri harma mibadiliho ya hewa Izarbaki makatiano nosumbushiriani mkamilishe barnamaji njema za khairi wazima ne URTC raba menje ustahimili wazima nasi asante.